Ki pulit ke jela ki layai peteng ban kenra ya ki asyaka ki bayai be ain man la kesngi. Ya kene ke jing kenra alam kemat hi dau SP ban kenra napang ya ki asyaka baya be ain. Ki pulit ke Shillong Traffic Branch haka ar pusau terik uyayong alajar pusau kila tala si kindit ya ki tuk asyaka ha IGP point ki bamdon ya ki kot kisla ki babiang ya ki nong ya ki bamdon license ya ki tuk ki ba pendai da ki modified silencer bat kamtam ya ki nong ya asyaka ki ba ju melin bantur rak kat hadu ba keju penwit hadu kata-kata ya ki nong ya kali. One month you should have temporary